Sengap untuk pi. Don kesengi penhiar senjat. Haka ye thok syong kurim jong Rebeka bor Isak Don. Nganong biang Don sengi penhiar senjat. Don sengi pen scam. Haka jingi thok syong kurim jong ke Rebeka bor Isak. Hajing Syah ke Bible klem ong bakiwan kini kimi kipa jong Rebeka kiwan no. Kisupa eka tang keperlok jong ka le sikatu gani perlok jong ka bi le lembar ka. Don bawan naliang ke ying jong Rebeka. Ladang ong bangi tap mo kle namar bangi bot ye ka bagale ke Rebeka ngan thu pingim bot ye ka bagale ngi subot tang itu ke we. Ka babon ngi me bot. Nang nong yo ye ka idea bangi ong dei ban penhiar senjat sywa nata sepej. Ngam ong babakla ban le ta kam bakla ji sha ngi yashna gini dustur kolong babha. Balengi shna kumde ngam tip balengi shna ka let's say kidon kidaw kitemen gisian gitip kirangba kibru ki kimi kpa jungi gitip balai kadon kamman penhiar senjat sywa hadin gatu ani sngi gatu ani benai nang ta sapen be pat ban itho kidon chibun kidaw let's say mau ban suk ke kam ke zaman ya keren mane kana ban ya itho ithau khambha chu kat bompat poi ga sngi kalong ke babha ban penhiar ye ke senjat bandon ye ke sngi senjat bandon ye ke sngi ban penbej ye ke sngi tho andre ha ke khana spang Rebeka bu Isak kamdon gumuta sngi kamdon gumuta ka jingelang meeting yilang kur ban penbej daga kur ban le gumno kamdon tang si yeng bai mdon pastor mdon nangilap mdon prophet mdon noi thul pa bo ong kumnu ban de ban le ngani thopi namar balai kalong tan namar bak poi kha poi man kare ke kam jong ke yeng sem ke poi kha poi man kare ke kam jong ke long yeng long sem jong ki arliang kur ke poi kha poi man kam de ke kam jong ke balang kam don jing de bat ka balang ha ke kam poi kha poi man ngam ong bak bakla ban ya khot ya ka balang ban ya sakhi ban khot pastor ban penitho haji Syah hari ni si ka bes bhan namar bangi don ki pastor ki padar ki padri ban yo ban penitho kalong ka kabu ka bakrau kalong ka buram ka bakrau Syah ban yo singkar khu ni pastor ni padar thari tang namar ba ngidon mata kum ne kamut pat ba ka bakla ban le kum le Rebeka kadai betang si yeng ki sem hapdeng ki ar teli ki yeng kataru haji Syah kar kumu dustur jingi kidai syukur kidai syukur haji Syah namar ki simjak nukpa kidai syukur Rebeka simjak nukpa Bethuel simjak nukpa Bethuel de kun jong ke Milka ke balapan kau Nahor kemudian kun jong Nahor de para jong Abraham lada ki simjak nukpa kemudian kidai syukur kalong kumta ha kapor jong Isak ha kapor jong Rebeka so ba pelkor khana kahir kay kendu yo Isak kababol kong kumni but u Isak ula shimya ka Rebeka but ula yalame ka shiyeng bat kala long ke tengah jong baru liit ya Rebeka baru Isak yo Isak lepen tengen hadin jong ke jingyap jong ke kemi jong ke Sarah kemudian Isak hadin ke jingyap jong ke kemi jong pli shim khuslai bat ndon ya ke jing tengen ya ke jing im namar ndon sho mar senpoi ke Rebeka ka mensim ju ka khelung da ka jing im usngo yo jing tengen usngo yo jing ja thai manta
ngan thu pi kumne ni pai ke sngi tho jong Rebeka bor Isak kam don ke put ke tem kam don ke siau kam don ke syakra ke duitara ke syarati ke sing ke tha kam don ai ka Bible kelam record tang namar ba kam don kamut pat ken ba kim celebrate Bible ngin sipai Bible don ki por ba ki celebrate don ke por ba ki ya shat ya ha Bible kalong kumta don ke dustur ke belong kumni don ke dustur ke belong kumtai ha ni spas nem kalong kumni spa tai spas nem kalong kumto ha ni pateng kalong kumni ha tai ke pateng kalong kumta kam dei kumju be ke dustur namar ke dustur kam dei blei babu dei blei ubu be tang gawe ke dei malong kumni Hereng i bonja i bagi dustur Bible namar bagi dustur la thau do brim kat bangi sngo don kam man le kumta ngi le so but manta nganwan singi ngi ong kadai balong kumta kadai balong kumne lemda kalong kumta kamlong lobi ngi shu yashna mangi mdeu blai ba ong la dam deu blai ba ong kabanga kentu yingi kalong kane tungin le ya kata kababha tam ngin le ya kata kabak kham ya tei lang ya baro tei ya ka imlang salang tei ka kurgajat tei ya ka balang tei kumta terter tungin le ya kata hagisngi ngap mdei na kata ka Rebeka kawan ka klem riam ya tho but kesngi keriam ya tho jong Rebeka kam dei kumbayele mangi ki Kristan mata kesngi hab bondelek pa order ya ka jan ke bali ke remdor dagi po bajar teng dagi lak kiba ruspa dagi po bajar kiba kamdon kam em dagi hajar kiba kamduk kiba duk kiba suk ka Rebeka kam ya tho kumba ya tho mangi Kristan jane kalong so simple kasuk hadu kata-kata bar ublei uburom ye ga ya tho shongkurim jong Rebeka baru Isak ka bedon kam tam kam dei geriam gebek kam dei ga sniang ka siar ka bedon kam tam kedai ka jutang pedeng gitu gi arngot jong tu ka long yeng ka ban sa yeng na do tu sngi ka bo blei ulong khli jong tu ka long yeng bar blei jubab ge jing dua jong syakri namaru don ge jing temu langba ka ba kerpang langba ka long yeng jong Isak manta pan kerkhui ke jat ban riu nau Abraham ho Isak ho Jacob pat chaga pateng ka banwan u blei dei mo u pajit yang naga long yeng jong Isak pat Rebeka bat kile kumni kim don DJ mo kim don DJ kim don ban kim don choir kim don norwai kim don noput nong tem boom kisuan nang tai ka herna kali ka burom mi ubat mata katip bat kade ka jingya penbek ha pedeng ki ar liang yeng kene ke yeng ka bet kene ke yeng ka bet kumta ushim ura eka Rebeka bakalong kalong jong nado dasngi om don ka jingya soy om don ka jingya kular kumbaya kular mengi chene po yumene ngamong baga kelas ngap wat suntuk baklah ngashu pule ngashu hikai pitang ya ke culture ngishu pule tang culture ke dustur jong Rebeka kenapa ngin penyara ke jimut balada kam long kumbang ngi yemut kamut baka bakla don kisnong ki baong dei ban le kumta don ki balang ki baong dei ban le kumta lam da kumta kamlong don ki kekur ke baong dei ban le kumta la da kamlong kumta kamlong nganai tu pi wat hapo jat menru kasih jungi ngakren syagi Kristan ki badai kasih walangi long Kristan makna ngidang dai kasih bada ka dustur jungi kasih
Walangi long kasih makna ngia per bon hagor kompania jam haying sem haga bede baga poi kha poi man don gi shnong gi bong haga sngi tho de banda kumta shobane tho dem ta ka kmi ka de ban lech saying jong kan thei le ne kan thei de ma le siang jong le ne kmi khpa de ma le sing jong sanrang na ka thei ba kumta ter don gi bong umlong ban lech ka kmi don gi bong umlong ban lech ukpa don umlong ban lech ka kmi ba kumta ter kini baro de boleh bong de mengi ong ban yong mlong kum ta mlong kum ne mlong kum tai ngi shuya ong mangi hajing sha ngi de ban le ya ka babhatam kade ke subject ka ba kraw ka ba ngam de chuban hikai jing sha ka simpor de tayo terenga syukran kelum pi perkat ima pi namar kirang ba ki snotho yakni don ki culture ki ba don ki dustur ki ba hado tata ka ba ban yabut don ki dustur ki bong ma gesngi tho te asa gesngi penher senjat mlong yo kpa ki ban le cheying jong kan thei lene mlong ye ga ying ye kmi jong kpa jong kan thei ban le cheying jong shenrang lene de ban pendep ye ga hadin ba gesngi wat hadin ba ye tho ro hadin ka tasni uto shenrang ola ban le pa cheying kine baro kim dei no ble kide bengi sia sna mangi te yas ngap hi kat ba yas ngode ketu kalong yeng ke perkat kum to de bale to kat ba ya monjur lang to ya le lang kum to tang namar ba phia le kum to kamut ba kiwe ki bom le ki bakla tang namar ba ngim le kum kiwe kamut ba ngi bakla kamut bagi topat ki bakla ya ngap hi kat ba ya monjur lang ile ye kata ke babhatam kanu ke bakam khamha le kata reban ongpat mp kadai ban long gumta kadai ke jing lengkot jingmut ngatip ngakren gumta let's say don mono pan ngomong treng ni thu pi le da pi long ki bri ba perkhat ban shu ong ba ka de balong kum ne ka de ke jing lengkot jong ke jimut ji perkhat ba ngim perkhat kumno shapang ki we kumno shapang ka dustur jong ki we kumno watang ha ga snong jong ki we ngi snong jing ngi perkhat kum ne da le ha ga snong jong ki we pat kam long kum ba ngi perkhat ka long da kum we pat ka Rebeka bor Isak kababal klem ong bo reu Isak ula penpong ya ke sati ka la de penpong sati do syukri na do gopor na do snong jang Rebeka teng galong kumni haga dustur jingi ngian ya tang na mata iwe dustur bari de ban le shwaru shrang ji manne de ban le shwara kan thai ji manne ngi pen be kumta badon ke snong gobong ji sha de ban le shwara shrang mo don pat de kan thai mo bagum ta ter ban ngian ya tang nam tai berit kala long ke isu go khrao so simple ngiapan jawat ya gajing im hado bomlong haji sha dalai mano lai ngakren si kristan ngakren si bom de kristan ngap ha ngakren si ngi kristan ngam tuklar ya kedustur ngam dustar ngam tuklar ya ke jinge jong ki bom de kristan de kren si tang kristan insya don ngi sinong bong de bandum ta de ba kum ni le dang kren pi sap le dang ong bantang ni le nga kum no orang nga kam jit ban kren namar le si kadai kedong shanura shanu de hele kat bala ban kren don akor ban kren de tho banom mong mano thare namar bang hika ektin blai ngam ban si hab ban puli ya ka kum bakalong ban pi pani shapi ba culture jong kapor Rebeka kalong kumne ngamla banong ke culture jong ke Bible namara ke Bible don jibuni culture ngin sapek ngin sapo jata hari ya menta ke shongkha shoman ke poi ka poi man jong u isa kalong kumne
Ngiong je mdon sur mdon ye mso bang mo. Namar ngi perkat daga culture jangi. Mdon do mdon ke mdon yaram klem as yang iyo mo. Banggar kami. Je harus ngi to myakot ye gesnong kata je klem akor mo. Pi perkat daga snong jong pi. Bapi yaung ta. Klem yakot yakilo ki jor klem yakot yegini tai. Klem yakot yegini bon jai bon skar bla 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 bla. Was unya ite sa dakla magante. Namar ngi perkat lengkot palat-palat. Don ki bru ki bedom. Dan dakot yaki saying ki mia poi daga pon long. Hei Bhagwan. Haduk kata ngi adong. Ke Rebeka u Ishak ki klem sinakat. Lem ikat ke dolar ga. Lihat pi. Kim ya sinakat. Kim adok seniang. Oh biar le tang seniang. Ya thor tang we seniang. Hari beka ke ya thor. Ki klem kot pai ba. Ba ka biang. Dustur jingi pat jong. Spila do klem kot pai ba dat kan long ka jing le ra ni jing sem ka long. Balai pia perkat ya kata ka ran jong ka jing sem. Ngam ong baga bakla ban ya khot ngam ong baga bakla ban ya asnyang ngam ong baga bakla ban ya khawai dawan ngam ong amna ra Bible pun yo i bagi beri gi khawai palat ban yang ngiro bagi khawai ha Bible gidon pum taro tare ngin empat posta ngin ne tang haga sngi jong Rebeka Ishak kam bakla ban khot yegi beri wadon burong kam bakla ban khot yegi perlok kam bakla ji shala dengi la ban le kabes palat kam bakla ban penriam penbaik haduk ban khan ku maong ipana haduk ban hun ba jrut ka jing penriam penbaik ka pelut lagi paula kambakala la de yo ka best palat haba yo tare ga thong jonga ka long kani yo ba pila perkhat ba lamda ka long kum tu mlong de yo bang ngi perkhat lamda ka long kum tu kamlong ngakran gani namar yo i ba ka jing jot ka lawan kawan ke jingdo kawan ke jing chitom ke bakra kawan bar kibriu jingi kinom kimnot show ban le kimnot show ban ya thoi mai pa ban ya dalam ti badai namar ba kiting ya kadur jong singi tho ngan ya thoi pi ni kai om baro ki basngutanat Om baro ki bala bantu syong bai kumne bagi paj ba kini pej yaki. Om baro beri perthai bolong kumta. Don ki beriu. Ki ba kwa tang ar liang yeng. Don perthai kumta. Om baro ki bala ki basmutanat yaga tugat dhum dham jangi om baro ki basmutanat yaga rong kerup om baro ha perthai. Wala de ki ba yo makna kanu om ba don chi bon ba ki ba don bm ki ba yok ruspa ki bom so tanat ki bom la ban face yo pai ba atu tu tere manta ka sngi ya tho kala kala long ka rong kala poino shaga competition ka jing ya compete ka jing ya panla manu balla ba kham le manu bal kham ni sula bia ka pha phau lak ba da doi ni utai chilak sunya mana berkata gitu orang balai ngilang kumni
Bat haba ki bri bom don bom em ki pet chega jing ya tho jongi ki Kristan. Ngi khanyo. Bala longkat balong ini le bet banya poi syeta. Dok be. Kala kelalong gerong, kala kelalong gerup, kala kelalong ke burom briu. Sam ngam persyak te ya gerong gerup ngam persyak. Hajing sang ong ke bes palat. Terenga keren kenang-kenang. Bangin ong perkat bakat debet balong kumne. Sengap lada kalong tangkum ke Rebeka kabiang. Om don pastor, penito yang Rebeka wa Ishak. Mdon padar, mdon yu. Kadai ke kam yeng kam sem. Ngan tu pi, ke poi ka poi man kadai ke kam yeng kam sem. Ngambong ba ke bakalaban ya tho haye manele ni do pastor no. Ngau pi ke bes balat, lada yo le do pastor, do padar ba penito yengi. Tahre pide ban yo kem ni ke ke poi ka poi man kadai ke kam jong ke yeng ke sem. Ngakran si Kristan. Don ki Kristan ki bang li lem yo tho yi mane da ni so le ra mon. Oh my goodness, baleng long gum ta. Wat la de pi tho hayeng. Ka best palat. Kito gi bom po si mane don ki buru gi perkat da namar gane ga balang ye poi ka. Taga ni balang kam tre pediang ni ke balang kam tre pediang ni ke balang. Ta si yemane mi long. Ni tam yo te yemane de mo ni ke jis ngau rem. Nice ngau rem kum ta lek kum lek Rebeka se. Pada Ishak. Bat ka jing ngau kata ka jing ngau po ka jing ngau ni tang mani thok briuro. Namaram poisi mani tamo ni tang hayeng de snow baleng long gumta dah hayeng makna dah keper makna dah pelau ye makna kabes kam ker ngan tu pigam ni kam kerpang ga ye mani kam kerpang ga ye mani bana yeng jungi kam kerpang ro ga yeng jungi ye mani gre johi de ga jabing jungi bong thara ga per dah poi mane ke johi. Wa perkat idai dustur kasih dat senyau poi lempo cuma ni lem yatho ye mane. No, please haga Bible borok kawai. Om don bayatho haye mane. Mdon. Piong oh biya. Mano sang ko kelam. Haga Bible borok kawai mdon batho ye mdon bayatho ye mane. Mo kelam sang ko ngas ko thu kadai ga topik ke bakhlui. Ngai kai gini haga Bible study dagi cingkai bajrong ka simpor ban pendep ini cingkai dagi tayo jinsha. Tei cha tang ate, insap teng.